जोजलपा जी सुलिन्द्र साक्य नेपाल च्यानल टेलिभिजन या हेवया थुगुवाले ज्याजो सूचना देपी हनेबा पि सक भालमे त ज्याजो छ लस्कु सेना चुना थुगुवाले या मु बुखत धाकी हाइलाइट्स हली नेंग भन नेनाउंगु कोभिड-19 लोच मनोतेता हत्या प्रधानमन्त्री ओलिया निको खुशी जला सेतेता तालत प्रधानमन्त्री केपी ओलिया त थिथि देश भी उसाय भिन्तुना नेपाल सरकार विभूषण सम्बन्धी नुगो एन हेगु तयारी नेवा पत्रकार लिसे थिथि नेवा मिडिया या त अभिनन्दन लिसे सम्मान वर्ल्ड हेयरिङ डे झझधाको कोचाल हिदान हे जीवनदान ख धैगु धापुलिसे यले हिदान जुल सुइन्याको बौद्ध परियति वक्तृत्व कला धेदेबल्ला लुभी कोचाल चिहाक सकिपा इन्द्रायणीया केनेजा लिसे कलाकार पिन्त हनेजा म्यानमारे नेत्री आन सान सुकिया फ्रिडम अफ सिटी सम्मान लितकाल कतारे जुइगु वर्ल्ड कप अन्तर्गत एसियन लेजा धेदेबल्ला मजुइगु इटली व इंग्लैंड या 6 नेशंस रग्बी यूनियन आए त देखिमाल दक्षिण हापा दे दुनिया थिथि बुख उके मध्ये दक्षिण हापा दुर्न हलिया त ख्यानाचुङ्गु लुए कोभिड-19 धावले कोरोना भाइरस जी सक्षित ख्यानाचुङ्गु दु थुकिया छगु जुख निबचना जला खाला दे चीन नेनाउङ्गु लुए कोरोना भाइरस आतक चेगुली मल्याक देशे थिङ्गुदु थोलुए पाखे वाचाके त सरकार विशेष नाबियागुदु नेपाल सरकार जिल्ला प्रशासन जाकुथि जात्रा पर्व मेला महोत्सव भए लिसे मनु त मोम जिगु ज्याजो छुहे मया त विशेष नाबियागुदु थोसुच या अख छु कथाइन ज्याजो जुल धासा वा या त धासा नियम कथा कारबाही जुगु धागुदु थोयछोले नेपाल च्यानल टेलिभिजन पाखेन गोसा गोयागु होली नखाय विशेष ज्याजो मयागु नेथना बियाचना प्रधानमन्त्री ओलिया उसे बाल्ना वगुदु वेकया निको खुशी जलासे तेता तान लागुदु लिसलिसे वेकत थिथि देश भिन्तुना दछाय हगुदु छगु जुख नेबैचना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छवा तक्क अस्पताल हे चुना दिगु जुगुदु छुए समस्या मवसा छवा बिव डिस्चार्ज रिगु चिकित्सक तया दिल वंगु बुधवा निकोतक्क जलसे तया दिम ओलिया उसे बिना वगुदु प्रधानमन्त्री या उसे अवस्था विचायागु शिबे यकुहे बालागु ख शल्य चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर प्रेमराज गेवाली तया दिल ओलिया त झोल लिसे क्याटुगु नसा झोल बिगुचा यागुदु तर जलसे ते ढुकुमा मनोया त संक्रमणिया लुए ज्ञानफिगुली वासो यागुली दुठ्यापी चिकित्सक बाहेक नेपिद्द नाप्लाके बिगु मरुनी ओलिया 2064 साले भारतीय अपोलो अस्पताल नाबाकुची जलसे गुजा यागु ख प्रधानमन्त्री या त जलसे दान ब्यादिम समीक्षा संग्रहालय उसायन बालागु अस्पताल नेठंगुदु निको खुशी जलासे तयादीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिया भी उसाया मनतुसे जला खला दे भारत लिसे पाकिस्तान भूटान लिसे जापान देया प्रधानमन्त्री पिन्स भितुना हसना छोया हेदिगुदु प्रधानमन्त्री या नुगु जलासे बालक ज्या जुया चंगु चिकित्सक धागुदु आ वेकया फिजियोथेरापी यागु जान ध्यान चंगुदु नेपाल सरकार नापा खुसव सुसमेस्त ब्यावया चंगु विभूषण थुक्सी गुइन्या मेस्ता जग बिगु जुगुदु थुकिया छगु जुख नेबैचना सरकार विभूषण सम्बन्धी नुगु ऐन हेगु तयारी यागुदु ल्याक वछिना व ल्याया पारदर्शी देका विभूषण या त दिशिलाक्क देखेगु आजुलिसे नुगु ऐन हेतेगु ख गृह मन्त्रालय व कानुन आयोग देकुगु नुगु ऐन या मस्यौदा सहल निजागुदु ऐन या मस्यौदा वंगु बुधवा सफुदुपी नाप सहल यागु ख नापाकुची ऐन विभूषण या ल्याक वछि त्यौगु ख दक्षि अपयाना वे न्यामेसित विभूषण बिफुगु मस्यौदा नेथना तगुदु मान पदवी निगु अलंकार नि नेगु तकमा पी च्यामेसित बिफुगु नेथना तगुदु थोयान्य न्यामेसित न बिफैगु जुगुली विकृति अपवगु व विभूषणिया मुहे मडुगु थे जुगु दागुदु थुक्सी सरकार खुस व सुई स्वमेसित विभूषण बिगु कोछ्युगु ख नाभाखुसी ये कोचागु नेवा संचार कमिते अभिनन्दन हो नेवा संचार गृहया सम्मान झझध्याक कोचागुदु थुकथया ज्याजो सकल नेवाते छौ गौरविया ज्याजो नख
थुकिया छगु दसु हेपचना नेवा पत्रकार कोसिया गुहाली नेवा प्रेस दपु नेपाय गोसाले नेवा पत्रकार लिसे नेवा संचार गृह या त हनेगु ज्या वंगु शनिबा ये कोचागुदु नेपाल भाषाया खेले दक्ले नापाकुसी जुगु ज्याजो छ गुलाम प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द या मु पहासुई ज्याजो न्यागु ख उगु ज्याजो छ मन्त्री रामवीर मानन्दरिया विशेष पहा या पोती दुगु ख ज्याजो छ पुलाम वरिष्ठ सञ्चारकर्मी कृष्ण ताम्रकार वरिष्ठ पत्रकार राजाराम श्रेष्ठ व प्याखमो मदन दास श्रेष्ठ या त अभिनन्दन यागु ख छ सञ्चार गृह छ नेपाल मण्डल टेलिभिजन उज्यालो एफएम व नुगु प्रेसिज नेपाल त सम्मान यागु ख झी मनोतया थिथि अङ्ग उलिहे महत्व जा थुकिया त नाला एयर केयर नेपाल पाखे न्यापया सुसाकोसा जा यागुदु थुकिया छगु जुख नेपचना थोहे वाले वर्ल्ड हेयरिङ डे ज्याजो झझधाक यले लाकुली कोचागुदु अंग्रेजी तारिख या मार्च 3 सजुगु थुगु ज्याजो डाक्टर मिलन महर्जन नेतृत्व न्यागु ख आतके नीति मस्ते त क घना थिथि सरकारी बनेको वो मेमेगु बनेको थि वना न्यापया जाँच दुई धुंगुगु गोसा खलक धागुदु थो गोसा खल एयर केयर नेपालिया आज धैगु थिथि मस्तेगु न्यापया सुसा खुसा ख थुगुवाले ज्याजोसा अपलख दिपाका दिपाली बाहकन लस्को सदु मनुते ई कथा हिदान याहेमा थुजागु ज्या थगु मेया अझ नुगु कथा त्यागे फै थुकिया छगु दसु हेफैचना ई कथा हिदान यागु सामाजिक दायित्व ख सितक हिचुलाकेगु धैगु स्याचा जुमेसिया नैसर्गिक अधिकार ख धैगु नारजोना न्यागु ज्याजो वंगु सुकुरबा यले बाल कुमारी त्वाले कोचागुदु हिदान हे जीवनदान ख धैगु धापु पुवंके त सकल मनुते त हिदान यामागु ज्याजोस नेथन थुगु ज्याजोस बोतिकया हिदान ब्युपिन त जुजु वेयर्स पाखे टी शर्ट छपा छपा न ललागु ख सुवर्ण छतरपुर केन्द्रीय गोसाले जुगु सुइन्याकगु वक्तृत्व कला यले कोचागुदु थुजागु ज्या झिनेवा क्याम ह्यापिन त छगु बालक नयागु छौ थाना दै थुकिन छगु दसु नेपचना सोनिग दुनिया थिथि बौद्ध परियति केन्द्र या दथि जुयावया चुंगु परियति वक्तृत्व कला धेदेबल्ला यलया लुभी कोचाल सुइन्याकगु धेदेबल्ला स सुवर्ण छतरपुर केन्द्र लुबुया स्वस्तिका महर्जन भापला त भाषा र परियति केन्द्र पूर्णचन्द्रिया युषा शाक्य लु व श्री शाक्य सिंह परियति केन्द्र थैनया सिमरन सिंह लियालु जुल मुक्क सोनिग दुनिया छिन्यागु केन्द्र पाखे छिन्यामेस्यागु बोति दुख नेपाल भाषा खेले सकिपाया मगामचा जुगु अवस्था हाक्न छगु सकिपा इन्द्रायणी केनेजा जुगुदु थुके छगु दसु नेपचना लोक बाखय लिधसा देखुगु इन्द्रायणी शॉर्ट मुभिया कलाकार एवं प्राविधिक व गोदावरी नगरपालिका आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन ज्याजो यले कोचागुदु गोदावरी नगरपालिका मेयर गजेन्द्र बहादुर यमु पहासु जुगु ज्याजो स विशेष पहा जगमोहन वामी देशै पहा विजयरत्न असम्परे जुयादिल थुगु सकिपाय चोमी दर्शनवीर शाक्य निर्देशन राजन शाही लिसै निर्माता नरेशवीर शाक्य जुयादी सकिपाते रूपेन्द्र श्रेष्ठ आराध्य लक्ष्मी खड्गी देवकुमारी खड्गी अनुष्का महर्जन लिसया कलाकार भी जुयादी आ दे दुनिया बुखलिपा आ पिनिदेया बुख तस्क नाजाम मेजु आङ सान सुकिया ज्या थतय हाक्न छक बदनाम याना बिउगुदु छगु इले बालगु ज्या सम्मान कयादिम वेक या सम्मान आ बेलायत लितकागुदु छगु जुख यबचना रोहिंग्या समुदाय त दमन यागु हुनी म्यानमार नेत्री आन सांग सुकिया त बेलातिया सिटी अफ लन्डन कर्पोरेसन बिउगु सम्मान खारेज यागुदु उगु संस्था सुकिया त स्वदन हव फ्रीडम अफ सिटी पाखे हंगु ख सुकी वंगु दे डिसेम्बरे हेगे चुंगु अन्तर्राष्ट्रिय अदालत तकौनी मागु ख म्यानमारे वेकला आपला ल्याखे रोहिंग्या मुस्माते त सेना छला स्यागु जा
अपहरण बलात्कार थे जागो मुआमदको ज्याख याको गुली अन्तर्राष्ट्रिय अदालत या न्यस या दिशा बिमागु ख शान्ति परिस्था वो प्रजातन्त्र नीति म्यानमारे ता इ लना दिम नोबेल शान्ति शिर्पा त्याकुमी आन सांग सुकी लिपा खुसी कचौले तकना दिगु ख सक्सित ख्यानाचुङ्गु लोए कोरोना भाइरस हुनी सकभना थिथि जाजो दिके मागो अवस्था दु थोझोले कासा ख्यान तापा बफ्त थुके छको जुख निवचना कोरोना भाइरस हुनी कतारे जुगु वर्ल्ड कप अन्तर्गत एसियन लेजा धेदेबला मजुगु जुगुदु फुटबल या सर्वोच्च निकाय फिफा वो एसियाली फुटबल महासंघ या एएफसी या मंका मुजा हलिन्यंक नेनावया चुंगु भाइरस या हुनी थोहे मार्चे कोजुगु वर्ल्ड कप लेजाया कासा दिकेत स्वापुदुगु देया फुटबल संघता प्रस्ताव छोगुदु फिफा वो एएफसी या इनाप कथा है अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फान चैते जुगु कतार वर्ल्ड कप लेजाया कासा बोती मकागु धागुदु थयदथुई कोरोना भाइरस हुनी वंगु बिहिबाजक इटली व इंग्ल्यान्ड या 6 नेशंस रग्बी युनियन कासना मोजुगु जुगुदु ज्ञानपुगु भाइरस हुनी लिचो लागु थो मेगु तदंगु खतरा कासा जुल कोरोना भाइरस चेगुली मल्याक देशे थिने थंकुगुदु थोलो च आतक छगु लखसिबे अपमेस्त लिचो लाके थंकुगुदु थुगुवा या थिथि बुख छिकपिसा सोयादिला यदि छिकपिना छु कथा या नेपाल भाषा ज्याजो या नेवातेको छु कथा ज्याजो दसा नेपाल च्यानल टेलिभिजन या त सपुतै दिफै जिपी अवश्य न अनि थ्याङ्क यू गुजी लिसे मदिक्क नेपाल च्यानल सोइना दिस आए त जिपी सकल पुजाइ त उजान बियाजिस थै त बा सुभा